Chukling angit parimlan, sapul-sapul king dalan, karana umetana, pagsadiang paniyatang na, inusalubungan niya, karana umetana, pagsadiang paniyatang na, inusalubungan niya. Di sulong kislap-kislap, kulera, kindat-kindat, arol malakong gayap, etong buwing patuyag na daratang ng kebaitan, misan pa pagsayan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. Inyatong kasalukuyan, tutunang pangabalan, tula mong pasalimpapot, higayang sula-sulapot, inturo na ning Ginoo, tugulyang ipaimbabok, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. Pusal ning kabalisan at pusal na ni kalungkutan, sabla-sabla magsayalan, pangaknuking kapanayan, insabla ibayungan, at insabla pasantingan, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. Inggeta mo, keting yato, inginuyang ilugta mo, in pamilya at in obra, pamaglimbang aliwapa, haring puso baleta mo, ipunan ibayipya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. Diyos yang paligayahan at ding tao kakamalan, inganak ng bibayit, may inganak na katangan, inkapayapan delana, iti papanatilyan, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. Pamalala misteryo, inaalirip ning tao, Diyos anak mi paitya, ibingot tengalandaya, o misteryo ning lugod na, lusok makapagmulala, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya, karana o metana, pagsadyang paniyatang na, inusalubungan niya. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Yeso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagum ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan, At keka antimorin. syuta king kaduang ganingaldo, ning kakatamong Misa de Gallio, nginingaldo damdaman tala ring lagyuta, ring pipungpunana, ning Ginong Yeso Kristo, ding pamilyana. At ban kanita, magintang karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo,
Si Shantalang initing kakatang kasalanan at anyawaran tamo, ing kapatawaran at pakaluluna ng Diyos. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikat sala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamayapat king marok, at king pamagtamat kong gawa, king mayap asuk at kusanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko, kang nuan amariyang kapilanman birhen, karing sa blanghang ampong banal, at kay kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa lubos mayupaya, takalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Deo, pax omnibus. Pax, pax, Deo gloria. Pax, pax, Deo gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Deo, pax omnibus. Pax, pax, Deo gloria. Pax, pax, Deo gloria. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, miglalang ampon men at busking medo ketawan, birian mong ingamano mo, mi katawan yang tao,
king sepupunan ning kalinis-linisan na birhen. Malugot mo sanang tingiran ing pangatao mi, layon papangain tuliran mo kaming yagum king kadyosana. Iti aduan mi kay Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Genesis. Inawas nung Jacob ding anak na at nga na karela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya Israel at tatayo. Ika naman Huda, puryanda ka, at dukulake ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring leon, pasibayo kang sasalikot kay batmong mekamate. Leon kang magpainawa, haena lalapitan ning ninuman. Eya makomisan man ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang gaking datang niya, itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan ding tao. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, miral saing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan paman. Makiabetang po kayong pamagkanta. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. O Diyos ko, ing kang ari kay kayang turwanan matul, alang pamangabiran. King kang hustisya, dakayanan me sana ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan king kang balayan. At karing mayayalipit, ibiyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Manano na sana ing labwad magkalubyang dakalakan kanawan, at kayayang magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran da, ring at syuking kakaluluan at kagapitan kaya lang saupan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Miral saing katuliran king kayang kapanaunan, laganap saing kapayapan, anting sa slag abulan.
Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking siko tining yato. Miral sa katuliran, king kaya kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Aya sa makalingwaning kayang lagyu kapilanman, at manatili ing kayang kabantugan, kalupaning aldo. Manano na sana ding bansa adwanda bendisyon na ding Diyos, antiing gewa na king ari. Itamongan po. Miral sa katuliran, king kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Miral sa katuliran, ing kayang kapanaunan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. May kakeni kabias naning kaya katang Diyos akakatas-katasan. Mantabi ka aking pamaglakbe, kambening upaya at lugod. Ituro mo keng lumakad, karing daklat ning belwan. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antemurin, pamamasa king mayop a balita, agpangkang San Mateo. ligaya keko o Kristo. Itiya ing listahan piyakitan, karing pipumpunan ng Heso Kristo, menibat king lahi ng David, i David, palipi ng Abraham. I Abraham, anak ne i Isaac. Isaac, anak ne i Jacob. I Jacob, anak nala ri Huda, ang ponding kapatad na. I Huda, ay anak nala kang Tamar, di Fares at Zara. I Fares, ay anak ne i Esrom. I Esrom, ay anak ne i Aran. I Aran, ay anak ne i Aminadab. I Aminadab,
ay anak ni Inaason. Inaason ay anak ni Isalmon. Isalmon ay anak ni Ibooz kang Rahab. Ibooz ay anak ni kang Ruth Iobed. Iobed ay anak ni Ihese. Ihese ay anak ni ing Aring David. David ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Jehoshaphat. Jehoshaphat ay anak ni Jehoram. Jehoram ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Jotham. Jotham ay anak ni Iakaz. Iakaz ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. Hosias ay anak ni Jeconias, ang ponding kapatad na. Kanita milyari, ing tangadalara ding Israelita, anting bihag karin Babilonia. Kay bating pangadalara ding Israelita, anting bihag karin Babilonia, Hakonias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiyud. Abiyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Yazor. Yazor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Akim. Akim ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob yaing tata ng Jose, asawa ng Maria. Maria ya ing ima ng Jesus sa mayayawos Kristo. Inya gana labilang apat ding lahi, manibat kang Abraham, hangga kang David. Labilang apat ding lahi, manibat king David, hangga king tangadalara ding Israelita, anting bihag ka rin Babilonia. At labilang apat ding lahi, manibat king tangadalara ding Israelita, anting bihag ka rin Babilonia, hangga king pangabayit ng Kristo. Ing mayop ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapuriyan keka, O Kristo. Mayop tabak po kekongan. Good morning! Makigreet yo po rin kasibing yo. Mayop tabak! Mayop tabak po! Kakadwa tampa pong ganingaldo. Lupan ako pong mapagal. Okay kayo mo po. Kaduang aldo, ning kakatang kapagsadyan, kaduang ganing aldo, ning kapagsadyan tamo, para king Paskong pangabayit na, ning ginutang Yeso Kristo. At syempre, dindam tala ngayon aldo, ring pipumpunana ning Ginong Yesus. Ding listahan da, ring kayang pamilya. Pwede ko pong mangutang, ang utang na po, ne? Kareng ebanghelista. Pila na po rin ebanghelista tamo? 4. Lula mo? 4. At intang 4 ebanghelista. At kareng ebanghelista nga rin, nino karelangan ing sinulat tungkol kareng pipumpunana ning Ginong Yesus. Ilan la kareng ebanghelista ring sinulat tungkol karing pipumpunana ni Ginong Yeso Kristo, anting binasa ko pa mo. Pilan po? Pilan niya po yun eh. Okay kayo mo po, ito ako makibat. Adwa! Adwala! Nino po? Nino'y sa Nicolas? Sabi ang lista ay sa Nicolas.
Ing binasa ko po ngeni, ba't siya kang San Mateo? Nino pa po itang metong? San Lucas. Ne? Medyo wangis la po, siguro, ne? San Lucas, sampoy, San Mateo. Ngeni po, nung pigong baratala, dating adong evangelista, agpangking sinulot da, tungkol ka rin pipumpunan ng Ginong Yesus, i Mateo, ang gaya no ka rin tinrace, ing lahi ng Yesus, manibat kang Abraham. Impya ka mo ng binggit kong lagyunan din, karing listahan Abraham. Nino ka yung anak ng Abraham? Nino po yung anak na? Isaac. Aga na kaya po. Wari, yung asawa ng Abraham, milalamnan. Nino po yung asawa na? Sara, prinsesa. Sara. Ne po, yung asawa na. O, milamnan niya. Yung anak dahi, Isaac. Nung kumpara tayo po ini, kang Mateo kang San Lucas, San Lucas, he traces the genealogy of Jesus not only up until Abraham, but up until Adam and Eve. Sinulat nala, rin pipumpunan ng Yesus, saliwa mo hanggang Abraham. Nune angga kang Adan, ampo pa kang Eva. Ingkutang pwedeng preo na lamo o ti San Lucas, angga pa kang Adan, ampo kang Eva, o ti San Mateo, angga mo kang Abraham. Bakit? Bakit kaya? Kasi atin lang buring i-focus dating evangelista nyapin San Mateo ang gaya kang Abraham dapot San Lucas peras ne ang gakang Adan ang bokang Eva ing linya na ning pipumpuna na ning Ginong Jesucristo nanong buri ng pahiwatig Mateo that Christ came from the family of David. Apalipin ng Abraham. O ita po yung opening na ning katatang ebanghelyo ng Aldo. O ini yung pipumpunan ng Jesucristo, menibating lahi ng David. I David, apalipin ng Abraham. Dapot San Lucas, buhay nang ipakit na ing Ginong Jesucristo, menibat siya kang hingapong Ginoo. Uling, lelangan iyadan, ampo Eva. Aliwala pala rin tutumbukan da, reting nga doang genealogy. Mateo, titimid na Jesus, menibatan niya, king lahi ng David, ampo na Abraham. Ape nga kuning Diyos karela, anting pinili ng balen, apadala na potang datang ing mituldong panahon. David, from your family, the Holy One of Israel will sprout. Titimid ng Mateo, Jesus, lahi ng David, alahi ng Abraham, anong nukarining Gino, may kipit kasunduya kaya. He made a covenant with him. Yapin, nung basa niya po yung Ebanghelyo ng San Mateo, panayong akit ka rin, damdaman niyo, lalo na karing tang anyawat kasopan, manibatan kang Jesus. Nanong panayadang kukulayit, bala mo palayo na ni Ginong Jesucristo. Jesus, anak ng David. Dakal po David Kenny. Jesus, anak ng David, malunos ka, kaya kami. Jesus, anak ng David, pakayapan mo ko. People know that Jesus came from the line of King David. People believe that He is the Holy One of God. That's why it explains Matthew. O yan, itimid na. Ing Ginong Jesus,
Meni Batania, king lahi ng David. Uling buri ng palto Mateo, ing ginu, tututuya, king pangako na. E nga kuya, titwanan na. E nga kuya, gawa ng tuto. At nung pansinan tamo pa po, lalo na kining banda ng party, dating pipumpuna ng Jesus, basang kaya po okay mo pong ulitan kaya, i Jacob anak yung tata ng Jose, asawa ng Maria. I Maria, ing ima ng Jesus, mayayawos, Kristo. Kaya kapakiramdaman niya po, ulitan kaya po i Jacob, ing tata ng Jose, asawa ng Maria. I Maria, ing ima ng Jesus, mayayawos, Kristo. Nanong pamyaliwanan ini, sinulat ng Mateo, bandang tauli, karening minuna ng binggit alagyo. Basang kepo itang minuna ng sinulat i Abraham, anak i Isaac. Isaac, anak i Jacob. Nanong pamyaliwanan nita? Nung lawan nyo po, ketang bandang tatawli, direktang sinabing Mateo, Jose, anak ni Jesus. Kaya kapakiramdaman niya po, sinabi na bang Mateo ita? Ali, sanabi na. Jose, asawa na yung Maria. I Maria, yung ima ng Jesus, mayayawos, Kristo. O tinan mo kaya direktang sinabi, Jose, Jose, anak ni Jesus. Why not directly say it? Unlike, ketang minuna, sinabi na Abraham, anak ni Isaac. Kaya makapagtakay ta. Why not directly tell the people, Jose, anak ni Jesus. And add, asawa ng Maria, Jose. O na kaya sinabi ta, we all know, Jesus is not really the Father of Jesus. Bakit? Jesus is Jesus, may panghagliya, king sepupuna na, ning Indong Beran Maria, kapamila tahana, ning upaya na, ning banal na Espiritu. And so, Matthew is telling us, kaya mo iba't king tao, ing Ginong Jesus. But, He is from God. Wala mo itang kang Lucas. He traces the lineage of Jesus up to Adam and Eve to press on the Godship of Jesus. Pero yung Mateo, din niya naman version na pupunto na Jesus, kapamila taning upaya ning banal Espiritu, mebok tuting Biren Maria, ating anak ning Diyos, ni katawan niyang tao. Yapin Jose, yung tatang ng Jesus. Bakit? To fulfill the promise of God that from the line of David, the Holy One of Israel will sprout. Jose mo, ing pwedeng mamye legal identity, ing Ginong Jesucristo. Lalaki lamo ring maulaga kanita, pwedeng magpalagyo, karing anak da. Okay pa? Ngayon po, balikan tayo yung lumang tipan at balikan tayo hining binasa akong ebanghelyo. Kininding pipumpo ng sinulat ng Mateo, he mentioned names of women. Nung kumpara tayo po kang San Lucas, Luke did not mention names of women. Yung may manggit lagi yung babae San Lucas, ketang genealogy ng gawa na ning Ginong para king pamilya na ning Ginong Jesus. Dapat San Mateo may manggit yang lagyuda reng babay. Bakit? Bakit kaya?
kailangan la pang sabihan deting lagyo, dareting babae. Ano man maulaga. Skandalosa la pami biye-biye. Nung ating mabanggit mang lagyo king Biblia, lagyo dareng babae, mabanggit king Biblia, yapin mo retang maulaga. Reta mong importante. Kalupa ng Sarah, kalupa ng Rachel, oren, babanggitan laking Biblia. Pero, ot dening Itamar, kayay ni, nilinlang ne, ing kayang katuwangan na lalaki, ang katamya sawal at may kaya nakla. Ay, makarine, asawanan ming tatang na, ng asawa mo. Kay ba't irahab, prostitute maging spy kareng Israelita. Ino pa, yung kanong asawa ng Urias, yung asawa ng Urias sa pekyasawa ng David. Yung asawa ng Urias, tangikit ng David mandilo. Ay, otay balo. Bathsheba, eging anak dehi, Solomon. Mi Dawit sa keng murder, ang popang, ang mga liwa. Why mention the names of these women? And most of them were foreigners. Foreigner la, Israelita. Kayang buri ng sabihan Mateo, kaniting sinulat na tungkol kareting babaye. And at the end, ating linto masalese, pining indong Biren Maria, metong nga babaeng malinis, metong nga babaeng mapaminto king kaburyaning Gino, metong nga babae meging dapu kanana ning Ginong Jesus, megdala king kayang sepupunan. And what do we get from our exegesis of this gospel? What do we get? First, lumantala retang babaying matsura status. Amel banggit, ganiting ebanghelyo. At madalas karela o halos karela, foreigner la. Nanong puri na sabihan nita, that God, in His story of salvation, He wants to include us all. Aliwa mo rin Israelita, den buri ng iligtas. Nune, pati na rin ali Israelita. Bakit? Yung Israelita, kare, inga pong Gino, karelaya may kipagtipan. Karelaya, ginawang kasunduan. Tapot, buri na naman ning Gino, kapamilat tanda hareting foreigner, akam tanta mo ing kaligtasan. Tamo Israelita, iya may kipagkasundo yung Gino kaya katamo. Itamo reng foreigner. Itamo reng Gentile sada. Tapot kapamilat nanda, reting babae, buri ng sabihan ng Gino, o sige, yan para kang Israelita yung kaligtasan, tunay para kaya karing ganaganang tao. What else can we get? That the grace of God erases sin. Through the grace of God, sin is erased. Agyang makanano ka pa katsura, meging kabil yan. Agyang makanano ka pa makasalanan, kapamilatan ng grasya ng Ginoo, iti mabubura. Iti maging dalan, man kanita maslun toya, hingga na ka, ampon lugod na ng Diyos. Nano pang pwede tang akwa, ing apong Ginoo, may hinibatan niya, ing metong pamilya. A family. May hinibatan niya, ing metong pamilya. And He included us in His family. Yaman masalesengan, dating tao, may basa, dimdam tamo, pero yung apong Ginoo, pinili na pa mo rin makisaot at makiyabe kaya katamo. Salamatan tayo nga pong Ginoo. Uling, agyang balo na, mga laguang pong mga santing ding pamilya na, biriana pa mo rin
Mekiabe, makipamilya, karela, at kekatamo. Yapin, makanyan mo naman yung kapanyawsan kekatamo. Lalo na karing sarasarili tang pamilya. Nino po yung pamilya nga lang problema kaya ni. Etang emi pate-pate. Lalo na kayong gabon. Pompi bandyan. Metong yamong 0.5 meter siya mo pipapaten yepa. Takay, may pamaranggay kayo pa. Uling, may papaninggit kayo. May pamaranggay kayo pa. Uling, kaya ko may kaintindi. Ay, balo ko po yan. Kita kaya kami mo, may pamaranggay la, may kakapatad la. What does it tell us? Sana itamo, biyasa tamo namang tanggap. Kareng, kakulangan ng pong kamalyan daring kakatang pamilya. Kaulan talang buong buo. Uling, nung karela latangeni. Pamilya, sanang mikakalugod, ang pong pamilyang panemakayan tabe. Ingrasya, ang pong pakalulo na ning Ginoo. Mga dita mo po yan. Ano pong penabilin ko kaya kayo napon? Agawan nyo, kauli nyo. Salamin, ipakita sa akin ang aking gagawin. Salamin, sabihan mo yung Ginoo. O ngeni naman, Ginoo, nanong buri mong gawan ko para king pamilya ko. O yan po yung masanting ako tang. Ngene. Ginoo, anong buri mong gawan ko para king pamilya ko. Amen. Manalangin tamong yani king Dios sa ipatang at syuban wa. Mitubot king kayang anak kaya katamo. Baniligtas na katamo at gawan tala pagmana king ligaya na banwa. Ginoo, ibiyem mo ing kekang pakalulo. Ginoo, ibiyem mo ing kekang pakalulo. Baning Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at alimbawa, parati yang maging manimuna kim pamagluwalo, king matulid ding kalulo, uling anak no ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ing kekang pakalulo. Ban maniwala ya kang Kristo, ing yato, at tanggapana ing alok ng kaligtasan at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ang pakalulo. Banding sablang pamilya, tanggapan de karing pibale-balera, ikristong talapagligtas, at mibyebela, anting karapat dapat ay anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ing kekang pakalulo. Ban itamungan, parati tayang pakamalan, ing kalam ng kaligtasan Kristo, at ing dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ing kekang pakalulo. O Diyos, ay pami, papanatilan meking lugod mo, ing balayanan at bus ng Kristong kakanganak, sopan mo nganding kekang anak mi biyebye, anting tapat ng galamening kekang pamilya, iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad. Baning daon tamo matanggap ya, harapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapanin sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang panikaligaya king lagyo na. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, pabanalan mula reting yayampang ning banalabalayan mo, at ipagkalob mo sana, ing pangaintuliran ming masese, king tinapen ning banwa, king kapamilatanda reting banalang misteryo, aw meminang pagmasusyan, king kapanyam bankeka, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili ke kayo, Tipurin. itas sila ring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Asalamatan taya, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karinman, oy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, inularing sablang propeta ing panyatang na, at delane ning indong virhen king sepupunan na, kambening epa sabing lugod, di natangyang mo muna kaya iwan maminiyag, ban ibulalag, ampon ipakilala ne karing tao. King emo nanong lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan miyang pagmasusyan, ing misteryo ning pangabayit na, ban kanita, king panyatang na, dasnan na kaming makabante, ampon manalangin, kabang ding puso mi, mangapnulang kapag mulalan, ampon kapurian. Ulinita, hambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit ming ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenius sunt caeli et terra gloria tua.
kapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo nakusang loob dinaw ning biyena, king pamaylas sa ampon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne, dinwang ne karing disipulo na, nga na, kwanan iti, ikayo ngan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pepasalamata na ka at pinuri, dinwang ne, karing disipulo na, nga na, kwanan iti, ikayo ngan, minum kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na langanggam tipan, amibobo, para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing miseryo ning kasalpantayanan. Ni Kristo ning Ngayon, Gotongya pa, King Virgen Maria, ibait niya, Ki Kristo hintangyan, at katangya pa, Maranatha, Amen, Inyangyening gaganakan mi, o mapamakalulong ipa, ing kamatayan, amponing pangasubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka, iting tinape ning bye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mo, makalaganap king meto yato, baan mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing obispo mi, pasyano kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iyamong Eloy, ing kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang may yango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bena, ning nuan a Virgen Maria, indo ning Diyos, kaya benang San Jose, kaya beda, ring apostol at ding sablang banal, ami biye-biye, kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apurian, apon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben na hampon kaya, kagum ning banalay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen, Alleluia.
ting metto nga pamilya. Mausta mo king ipata mo, karing amanong tiro na, ning ginutamong Heso Kristo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon ni, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ang pontag sa dyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon me ing pamayapan, ampon pisan metongan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibye hampon magari manggaman king alanangga. Amen. King kapayapaning Gino manatili sana kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ngayon iyang pangtamo king balang metong ing wagan ing kapayapan. Kapayapan po ke kayo ngan. Miserere,
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Nuan la ring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko. Dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ko.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipanglubos mayupaya, king pamananggap ang pong pangasesemi, kaniting banalakalam, masapsap ming pagnasan, ing pakalukwa na kami sa nalugod ng Espiritu mo, bangking panyatang ng Kristong anak mo, dasna na kaming antimong sulong malablab, itiadwan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. deng i-offer tamo po para bukas, meatloaf po kano, nung bisa kayo po mag-offer, pwede po, yang siya tunggal-tunggalan kayo mo, pilang kayo po keni, yang 500 siguro atin kayo, makatipon tang 500 na meatloaf. At bistong bisa kayo mo po mag-offer, pero ako po pipilitan, pero gawin nyo nung chati duwa. Ne po? Kay bat, pasalamatan tala po rin may offer tamo kaniting aldo, dakal pong dakalas salamat kay kayongan. Ingino, panatili kay kayo, At keka antimurin. at bendisyon na kayo tingatan ning mayupayang Diyos, samberin kay kayong pamilya, ingip pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu, ing misa mi daon umena kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Simbambeli, karapasi, simbatana, ding kampana, balingomot, kipitig laking sayo.